SKTV News Singbiri Singbum Taram Okshiri. Zuri Vangi Zakurador Karongda Angang Yauna Nupi Ahum Punamui Taruk Chena Harper Senaba Cookie terrorist in Father Fauba Uripok Nupi Apun Balup Unal Amasung Uripok Apun Balup ULna Lusinguna Sanksi Bakutang Sarah Henry Kongzang Nasigathan Numit Tarataruni Sure. Uripoki Canton Junction Manakta Liva Community Hall the Satari Bakutang Sarah Henry Kongzangaruda Nasiguina Ayupung Nipan the Gay Nimit Yungba Fauba Sorvontingel Haurungbung Laikai Myoisina Kongzang Sanction K. Numinumba Pung Tarani Twidge, Numidang Pung Taruk Fauna, Taurangum Laikai Amadi, Numidang Pung Tarukagi Matangi Numiki Ayuki Pung Nipan Fauna, Sinam Laikai Myoisina Sarugyagani. Kongzang Sigamari Lenina Unal Amasung, ULG Wangang Loi, Singtang Fondor Kivada, conflict area da Lanyao the Bunupi Angang Asonana the target or Pahibasi, Maite Purup Kakta the Satava crime nate, Masidi crime against humanity ni. Kukizo Singi political demand India government Tanbada Maite da Atamana Kut Tarak Pasina Taklibadi, Kuki terrorists in a genocide campaign Satare Havagi, Mike Larab Kudamne. International humanitarian law Singi, Chana Kanon to Gaibani, Maramaduna, India government, Khudak Khudak-Ki militant Singamadi, Makuibu support Riva, organization Punamak terrorist ni Haina Lock Tokudabani Haiki. Mamangta November Gitang Kunipan the None District Khopum Police Station Konba Sangzi Village ta Ziliangrong United Front JDF Amadi NSCN IM gi Marakta Akanongda Kutona Kraba Matung Ngasi su Amukana Longsai Namdai Village ta Kutona Kray Pawasigi Matung ina Nakalani gi Marakta Ngasi Pung Mapan ga minute Punlom Tarpa Matamda JDF Amasung NSCN IM gi Kader Singh gi Marakta Kutona Kibani Hairi Nakalani na Pung Amarom Awok Atom Tonadun Nome Kamaki Hari Adumoinamak Huzipabu in a date of the Nakalani Makta Asopan Asiana Yaugi, Subsaba Pau the Pangbalay tree. Nakalamurum that Tadok Adu Yaninga Fongdokuna, Romegi, Women Organization Singna, Kutona Badu Lepnaba, Mike Sizinaduna, Wapau Sandoke. Anova criminal law Singi Matang the City Police Station Imphal West ki police officer singa resource person singa gi marakta sa interaction program ama pangthokrai Saisi ki July gi tang amadge India pumgi oina sana ki ba criminal law ahum Bharatiya Nagarik Suraksa Sanhita lisingani kunumdoi Bharatiya Nyaya Sanhita lisingani kunumdoi amusung Bharatiya Saksya Adhiniyam lisingani kunumdoi gi matang the resource person singa wapum kya thamki Loinana Imphal City Police Station ki police officers singi maikedi gisu wahang kaya hangkibaga loinana resource person singna paukum piki. Toromadugi resource person singoina Sip Judicial Magistrate Imphal West Asem Taruni Kumari, Assistant Public Prosecutor Purit Sabam Sawa Devi, Judicial Magistrate First Class Kaksing Nira Sinam Nasingmana Sarugyaki. Zuribamda Nupiangang Punamyo Tarukuki militants in a Tamtina Harkiba, the Afasfa Amukana Tamzilapuki Mayokta, November Gitang Taratrukta Miana Minister Emily Singiyum the Tomzinduna Amata Tonkibaga Marilina Fakiba, Maira Paibi Lusingba, Tingbajam Susila, Sahini Putaru Korna Bell the Tadokray. Imphal Police Station Fakiba, Tingbajam Susila, Police Custody Matam Loidunangarang Magistrate. Sip Judicial Magistrate Imphal West ki Court Puthorake. Adumainamag Lampel Police Station Kuan Bamapam da Satakiba Manaba Thodoka Marilena Mahaku formal arrest Tonaba Lampel Police ki Maikedi Court Appeal Torke. Police custody the gay Court Puthorki ba Tingvaisam Susilabu Judicial custody da remand Tobinaba Assistant Public Prosecutor na Wafum Puketke. Defense Counsel M Zonina APP ki Wafum Adu Yaninda Pongdoloduna Bel da Thadopina Wafum Puthoke. Court na Nakalanimuki Wafum Tarba Matung Makha Taba Tabak Singwina PR Bongi Tabak Lokatuna Tingbaijam Susila Bel the Thadonaba Order Pikibane. Sumnatangi minute ahum tabak sangba Manipuri short film Use Me Aibu Sijinabiuge producer amadi director Manipuri filmmaker Rakesh Naurimda second Pulari International Film Festival isingni kunmarigi best director in Manipuri gi mana piduna ikai khumna krai
Kerala-gi Trivandrum-da leiba Artex Cinemas Hall-da ngasi pangthokiba thoramda lemjangai oiriba mana asai Rakesh Naurem-da lanthokibani. Film News and Entertainment IPTV Sena Sinduna Pangthokiba Film Festival adugi award ceremony da Ipak Films Production Manipur gi banner makhada puthokiba Rakesh Naurem-gi short film Use Mina Miyam da Turel Kansi Fatahudi Singh Bafam San Hundoktuna Akoibigi Pibam Luna na Thamsemadi Dustbin Sizinabagi Hainabi Thamsi Haiba Paujel Piki. Khudak Khudak-Ki website Sktv'S pau yung birib sing bamukana. Thagat chabag loina makata ba pau sing nungtil pung omdong phamigani.